Dobrodošli u Dobojske kvartovske priče. Danas smo u Vladimirci. Vladimirka nije nastala iz legendi, ni iz starih karata, nego iz potrebe grada da raste. Tamo gdje su nekad bile livade i tišina, počele su nicati kuće i zgrade duž ulici. Polako, bez velikih planova, ali sa jasnom idejom da se tu živi. Stambeno-poslovna zgrada je dobila ime po Vladimiru Nazdoru, danas Vidovdanska. Kao i sve što vrijedi, bez puno objašnjenja. Ali Vladimirka nije samo naselje, to je i pravac prema gimnaziji. Parkić kod gimnazije, ili kako ga današnji mladi zovu Park Prinčeva, za prve kafe, prve priče, upoznavanja, prve simpatije i planove koji su često ostali baš tu, na klupi. Tu je i kultni poligon, mjesto gdje su se skupljale ekipe, igrali turniri u malom fudbalu,